Assalamualaikum, саламатсыздарбы, мекендештер, достор. Мен жанымда шейх устазыбыздын уулу Абдулла, анан шакирти Райымбек, машинеси биякта академиясы турат. Бүгүн эртең менен устаздын үй бүлөсү байланышып, азыр болуп аткан биздин жумуштарга, дары-дармек боюнча, издер боюнча бизге үй бүлөсүнүн атынан, устаздын атынан, устаздын урматына деп бизге 100 000 сом жардамга берели деп байланышты. Ушудан пайдаланып, биз жалпы ушул видеону көрүп аткан биздин мекендештердин атынан, достордун атынан, ушул жардам буюрса тие турган адамдардын атынан устаздын үй бүлөсүнө көңүл айтабыз. Иншалла буюрса бул эми Аллахтан болгон нерсе. Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. İnşallah. Ошол эле ой бизде мындай успокаивать этип турат дегендей. Анан үй бүлөсүнүн атынан буюрса бул кылынып аткан жакшы жардамды Аллах Таала кабыл кылсын иншалlah. Сиздер да дуа коюңуздар. Алдыбызда курман айтып иншалlah. Устаздын урматына нафил курман чалдыралы. Кудай Таалам ушул жакшылыкты кабыл кылсын. Аллах Таала сиздерге сабыр берсин. Инналлаху мас-сабрин. Аллах Таала өзү сабыр кылгандар менен берген иншалlah. Биз дуа кылабыз. Bizim en çok güçümüz, bizim kuralımız bir ana dua. İnşallah dua kılalı. Maçkesi görüldü, yaklı görüldü. Sezimde bir doğru geliyordu inşallah. Kudayı Ta'ala güç var. Birbirimizdeki güç var. Yakşı sonu sizler bir terbiyeler sonu ustazımız birleşmesine en yakın terbiyeler yaptık inşallah. Bu uşul cumuşta uşul birleşmede ustazımızın bir vergen terbiyesinin bir birleşmede neticesi Kudayı Ta'ala kavgasın. Үй бүлөсүнүн